map. So sir zong in nakal zel ui an le tangi in thli tu lengai thatu zong te in zawa in chi bai ka bu ka chu voin ni som paru khakwa sang ni le som ni pali ania voin ni a hian isu lian deuh mai kan han khel ho le don ania chu kong chhe isu ania heng te wang hian siam meu po in aron chi chuaka sum don li thei hroi tu te po kom hialani kong hi che mem la taka chung chu opposition lam po in rem chang ala in anon chang na se mem maya eng po chu ni se an ni po ram an hmangai wang le kong that an du wanga so kan lai te ron nora ron sei an nia heng te hi so kan lai tan po thei pato pa tanat man ruani be seitel bokta ila thome eng po chu ni se bengvanadius.com ina thuron chu hi in chairpot mai tiang siamin sum don li thei hroi tu te kom Chief Minister Laldu Omachuan voin ni som paru khakwa sang ni le som ni pali hian CMO Conference Hall Mizoram Commercial Vehicle Union Troi tu te koma an har sat na te soipui Chief Minister hi PWD Minister Wanal Hanale Advisor to CM Finance TBC Lalven chungaten an troyo Chief Minister Chuan kumina India ramin ru tui kan dong tha ti soin tuilian le leimin atama chiat na po kan to na sain kong pui then felnan po hian sum le pai kal tam hle hei hi kan tum anga ma kan lak chak theilo chan berani ati ro tui wanga kan har sanate min ria thiam saka min longai chang ram turin Chief Minister Chuan Mizoram Commercial Vehicle Union Hroi tu te angena kon puile khamrang in ka chu remchang ma sabera ama ngein tlo tum thu sei sarkar thu chuwa talan danin Mizoram chakla na kong chejual lai kon puile khamrang in ka chu satguru te tho ani maintenance period ta alut me ka me sang ni som ni parukheng o turani an maintenance period ani mi owangin NHID selin alak sakdu silawa tun hi kan thleng ta ani tor chok deu char mai jeno Sarkarin uncontracted top sakin and maintenance fund omang ang hi voina Mizoram PWD account alu base ni chung sum tele state chak taka zueni na thok tu hi hlom thuma da ania voina po lungtip somni an thlen manang kongchet wanga tuna mixicap service te an chol na zong hi lung noa tlan theya aranglam siam tura an ngen chu a thei chen bo zui ngal ani don kongchia wanga mixicap chol na te aranglama inshil riat ni se anti Manipur chak lak luna kol kul le puing kal kong hi sarkar chuan PMGS oi phase 3 noya CM tharvek turin contractor thar kota hlan to tuna lung no ngal ngai le li thei tang nor chok tu JCB po contractor nena ngin tha anti Commercial Vehicle Union Hroi tu te hian kong pui thatok lo wanga har satnan to thuba ka tuel thei mansang chho chungchang te li thei kai noi chia chungchang te fitness test thule state dang atanga private car manga rin helom taka ronwak vel an tam thule an angai poimo thil dang te an thlen ole khati jong kha bengvannews.com ina anon chu ania khanin tuna issue hi mi puiten kan riat ve zeli poimo in ka ria kanon chiar pakhat ve bokani e chuan DD News lam hi longai thlave thung ta ila Aizol September ni som paruk sang ni somni pali
Chief Minister Pulal du Amachuan ro tweet lana sa awanga tumanga kong siam lama malak chak the ni lo wangin mi pui mama phurtu li theite hria thiam na angena theito pa malak mek ani ati Chief Minister chuan voin khan apisa Mizoram Commercial Vehicle Union hroi tu de komin anhar sanate soipuya Chief Minister chuan kum ina India remin ro tu yadon thada wangin chen na thingna sain kong puithen finance sumle pa akal tam leya hi antumanga man lak chak thelo chan ber ni in soya ro tui wanga arsanate hria thiam saka sarkar longai chang ram turin angena kon puila khamra inka chu remchang masabera tlo atum thu soi bokani he huna hian PWD Minister Pu Vanal Hanale Advisor to CM Finance Pu TBCL Venchu Hotele PWD Department how to ten Chief Minister and Troyoma tunai tu te soidanin Mizoram chalana kong pui chezual lai kon puila khamra inka na thok tu sat guru te chu kum sang ni som ni peruk me thla thleng kong pui en kol chun zom tur an ni angin NHIDCL chuan an na hi alak sak du silo wangin tun hi an thleng ta ni nan soya sarkar chuan an contracti top sakin an maintenance fund omang angpo voina Mizoram PWD account na alu be senia hemi sumle state sum hangin chaktaka zui tumani ti an soi khati zong khania milung ai thlak sak tu te zong chunga lom thu soye